Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2023, set 1, kertas 2, soalan 8. So, tajuk dia adalah vektor. Okay. So, dia beritahu kami, Raja menunjukkan kedudukan bagi 3 titik dalam satu cetus. So, dia minta kami cari vektor AB dan vektor AC. Okay. Sebelum tu, kami tuliskan dululah. So, vektor OA. O ada asalnya. So, vektor OA, I plus J. Vektor OB, negative 2I plus 3J. Vector OC, negative 6I plus 6J. Okay, vector AB. Okay, so vector AB sama dengan vector AO tambah OB. So vector AO sama dengan negative I tolak negative J tambah negative 2I plus 3J. So this one you will get negative 3I plus 2J. Okay, AC pula. Vector AC sama dengan vector AO tambah OC. So vector AO negatif I tolak negatif J tambah negatif 6I plus 6J. So this one will get negatif 4I. Bukan negatif 4I, negatif 7I. Negatif 7I tambah 5J. Okay, A2. Vektor unit dalam arah BC. So, kami nak cari vektor BC dahulu. So, vektor BC sama dengan vektor BA tambah AC. So, kamu guna yang A1 lah. So, vektor BA adalah 3I minus 2J plus AC ialah negative 7I plus 5J. So, this one will get negative 4I plus 3J. So, kamu mau cari dia punya magnitude. Okay, so vector magnitude bagi vector BC sama dengan square root bagi negative 4 square plus 3 square. So this one you get 5. Okay, so vector unit vector bagi vector BC. Okay, guna simbol ni. Okay, so sama dengan 1 per 5 bagi vector dia negative 4I plus 3J. So this one you get negative 4 per 5I tambah 3 per 5J. Okay, B tu. Diberi vektor AD sama ni dan kanan kiri pemalah AD selari dengan BC. Dia minta kami cari nilai K. So kami katakan vektor AD saya tulis P pula. Vektor AD sama dengan N lah bagi vektor BC. Okay, so KI tolak 15J sama dengan N. BC sini negatif 4 per 5I tambah 3 per 5J. So kami bandingkan perkali mereka. So bermasuk 3 per 5N sama dengan negatif 15. So N equal to negatif 25. Then sampai perkali bagi I pula. So negatif 4 per 5N sama dengan K. So masuk K sama dengan negatif 4 per 5 ganti dengan negatif 25. So equal to 20.